Ginong yalam ka Khasi Students Union Raj Nongtung Circle lambat ke North Khasi Hills District Unit haka nyotrik unai wiang arajar apulai kilalit bania kendo bat banbo ya kejing ujor haka District Medical and Health Officer ke District Ribhoi halor kejing duna ki babuan haka maulas nai PHC ke belah kata asyikadai pat ba nang kisnong baper ki bajulet ban pa sumar haka ni kejaka. Ginong yalam ka KSU belalam kemat dau ba Banjob Maring Education Secretary ke North Khasi Hills District lambat kiwe-kiwe ginong yalam kile kendo ya ke Dr. TS Momin banekran halor kini kijing ki badan haka maulas nai PHC bat dawa naka bantuklar lem skibor bahalor banweng ya kini kijing habakran kinong tok kubor uba Banjob Maring udah itu bagaseng kabalayo kejing ujor nak kibabon kiro pat ba kathan maulas nai bat kiwe-kiwe ki balam mat jeng namar kejing bambiang kejing syakri ha kani ke PHC bat hadian kejing jurep jong kaseng dangshan kumta kila shim dangan ke senjam banwan ujor no sha ki khle jong katanat kakot ka khya ke district Ribhoi ula kedauru bagajing ke bakrau bagani ke PHC kamla ban ajing syakri kababhas ki pat ba kade kejing duna pelat ki doktor bat kinong trei ha kani ke PHC kajing kapnya jaka sumar namar kajing bambiang jaka syong ki doktor jaka ai slip jaka ai dawai bat kiwe-kiwe ulapan pauru bagani kathan keladon kam mardor ban yono ya kajing kentiu kerdan ya kade ka PHC syaka CHC namar kajing he jong kathan bat kajing nang bon brio kanang bagi pat ba kam tam kitu bawan lagi longyeng ki baduk kini osisya ya kajing syakri ha kaliang ka sumar pang Syusyuru nak kaliang keseng keladawa ya ke sorkar jela kamtam ketenat kakot kekya bahkan pai kemat mardor halo kini kijing jong pat ba kathan maulas nai kilo ongru basyan kenslet ya kendo ke menteri ketenat kakot kekya Dr. Amprin Lengdo banekran halor kini kijing hangte po PC maulas nai idon tang iwe doktor ti lada ini doktor ilek isim syuti ane ini doktor rehab balik training indon doktor syu ti namar kajing ujor jong pegba bat kajing he jong kajaka kajing bun jong ki nongpang kajing bun jong ki breu te kadong kathan kala penjenjar adu kata ya ki pegba kamtam bawan na kiying ki bakam duna kayo kokot ya kaban syak sumar syapo borongbong lene syasulong te hadin kajing kendu bat idi mecho ngliang jungi la kular bin persyang ban manra biang sawe doktor hangte po PC maulas nai ti kabar pade kaba nia kendu bari kalong habide bat kajing bombiang ka apo jong kete ke PC ti nagliang jungiru yong ba saikran bat sapai yakine kadika jidon kam ka kongsan badila aya ka usran ba insa penbek ane ban penbek ban penbiang ek taki jung duna bat kaba nia keren ru kade hangtai alor ka jing kapnya jong kejaka namar haba nyilalet ban jongo daladi te apo PC apo maulas nai galong kajing kapnya kajing don lang bat ki hagaju kejaka ban ai slip ya kinongpang ane bat ka farmasi don lang haju bat ka kamra jong doktor kalong ke ba kapnya adu data ti kamtam e agni ki ayom liur mo ki babun ki nongpang ilai keren bati bayong ba hawat iru ilai jingtip ya kene bat ya kene ila depa sya shlong nam taban yo ban penhe biang ya kata ka ceka sim slip ane ki kamera doktor bakin long ki babet biang ti ngilai keren ru nang jing keseng kelong ba nyiru nginang ya budin ya kine ki isu ki bakta ya ba bat syan ngin sa ilai ru ban kendu ya minister ba pet ya katanat kakot ya kya ban kendu badi kalong ban upgrade no ya ka PC syaka CC namar ngishim katkum kajing bun breu kajing bun jong kisnong ki bahap apo jong kene ka PC kalalong ka ba bah ya ka bakan trikam te ngi kerman skam ba agni ki khndiap sngi tayo ki banwan ini yo ban kendu ya health minister ban sngo ya kene kajing kwa ane kajing angnut jong paiba bang kentiu kerdan no ya ka PC maulas nai syaka CC blishbut